me ka otunkuru e mpatwan aboso eteta ento ye no asa so me nufu nam say oh Mr David don me ye no me mpasa o se say me yele keto ano tu ya me bo me se me ya me bo me sister mane ento ya na ma ye de mamina no na ma o ye de okọ odina semko enti da me wo ho na me se me dware awie me ra inside the atawu ne bo me mu me hu say wa bie pon ba inside wa amago ma dware abadem wa amago tawu nso ne bo me mu ana mete wo ana say na adazoa Mr David o ya de wo hanum say o se nya hwe enti me ne di apele na o forso ye no ne me dai Satan now sister de no ni fie. E pa cho no kwa adwuma. Okwa adwuma. Mpa cho. Ti abasa na mi sun sa na mka chen say me bo mi sister mane. E no ko first ka. Na de be yes say me hwan ma bo na mane na se chinchina me bo na mane. E no pie no ko ye. Ti mi sister be fie no busan say ako so fa ya de na wusu. Anam say obusan so yare na nam se me nyare. E no se ade. Anam say enye bibi ana so be sa akokọ no ngo ana. Anam si Debbie, menko. Si Mrs. Tanner, let's just what to a dream. Satam no young family to a dream. Okay. Si Mrs. Tanner clock, mea. And I'm coming. Men's me, I can't chance. I shame so. Inside Johnny cry me, ni bibo fie. O mama Johnny and me, menya shame. Ti be 2 months no. Ti me to my bassa, many soup brim, and we are me bassa. It's not. Mr David you call you man obebu sam say so far ade ana say me to one many so brim on basa and also yare ana nam see me minim de ye me and o de me call hospital nti ye call ye no doctor ni ko free me no ka chan say me ho adane hey this is Sompa Nkomo 3.1 Wutie ohinini adazoa wadiabom ko David this is Sompa 93.1 FM meba ohiegun kose hey na me si mema maba kola no hey ede na ebinu aya mu sei wo yiri nu aketwa wa fe hu dia wo ma me na yin sei na meba mami da no obe usano na ede mami pacho tena minye bi na minim na wo ye virgin me pacho this is Sompa 93.1 what FM. Sister Diem to Diem David we ye bad pa I'll tell you court ena what doctor ne say wonyam me pacho asem aba nti yes ano ana ye baaye ye be fie ena o se mi nko yingu na se nya de a metimi aye da yinyin se na to agu mi sister ne to yo bi a me do ne pen asem tuba wo ana me ka chen se mintimi ma mi sister so awale enye dai engu ana mi bufu ye na se saade a me de baba hanum se me baba be abedwane abeto amo na de mo wo no ma ka kire me na nyesa ne nini adazoa te se a wutu wonyam me ba try we ye tia da osisim hey akani akaba na meba mami dano no ranzo say oh mami ba ko pe wo to wa wadi wo mu ba ko pe na so onyam ntama papa wa ranzo pe no anyam mpa try na eba sa no bravo This is Sompa 93.1 sister FM. no abona mane wentimi anka nkire no wo so nka nkire wo sister mpa try da bi se mi sister mi bu no ntimi hu sta ya ana wo ka won jinni obeka se entisa te se wanya bosome sen 2 months doctor confirm mpa try hey ma meli dia na ebe wiasi ebra yesu bra na day wo me fe pra kona ye nyina ebe ko dwane ebe to obi ade ye nto obi de ade enso ntoi ye nyina fe ahunyimu hey obi aba you afefe o ma me ti ase mpa try wa ba o ma me amane mpa try da bi oti a office ebe ha no ebe ha ne pa ya no ama one so kakra be ha no mpa try enti wo fra kra wo ba sei no wo sister nim se wo ba ha oh dabi oni man kan kire no wo ba kono ho dabi mi bufu ya no me ka kire Mr David said one me ye no do no wa ye no
Meko me de ne beko a TV station. Me pa try. Sompa so. And was it day? Enti ono kra no aye basa no ni. Anase onim se wo be. Onim se meye. Sa na ye bai. Wanya kukuduro mum. Na ko fie o wanya sen a otumi aye o sa. Me ko fie me nya afe. Enti se na me wo nyina na wo o monitaw. Me pa try o hwehwe me sta ya me ti fate. Wo fa ha no hwe wo yesi ya no ye. Enu na ma ba. Mutie ohinini. Anana wo so ntade hyemu na nye me ba. Kwala ma ba munye. Wo so hye ate atunumu dress sa atunumu ne na mfie wa na. Ma me pa try da bi. Uyi usrem. Mpa try da. Ano ka se ko yi ade o fridge ma no aye da ko fie to. Afigiri to de kyerem. Me pa try da bi wono kra won ti fie. Enwumra no. Oya off no. Mpa try. Enti akono ba ko ani pentumi nhye ne ho so no. Hwede akofa ba. Wo yire a woni na wo mie kwala mamu mienu akọ 3 years aketo aka ho. Wasan ne keto ne uni aketo anso anyinsen. Me kire se edi akono nko a. Enti se maame wasem yakwa kwasi ala ntatwene. Wo koyi nyinse egu akokum nipa. Wo kwa wo nso akosa awade. Enti me se no me kra no me hu asem no ne ka no. Ye wo sister ti asem ya se no obefa no. Abe ha ne pa. Ana wo yakrabo ne sofa ya wo so yakrabo ne. E pa cho da bi o. Sanka bai what is say the nka wonye virgin. Ah wo mfa be na wo mfa be ma da. E na why o sa no. On say sofa ya ni ade bi wo ho ani pa ya. Wotimi se wo ye wie ye. Wanu ne ho nti betumi kra ka se bi a esan. Wo sister kunu no ye sa no sana mo ofio no. Ni tebia ne atse no no tene asetran wo hwa no Sompa 93.1 FM no wa change no aya style bi tinu wanu ne ho mpa twa ti ebe ka se bia bibia na kono no bone no wantimi anhye no so anan do ntimi nchire mpa twa da bi omo wakola omo ne ti wo ho uko ofio omo wakola omo ne ti wo da bi ne ma no na wo mpa twa ti se fie o na o ye fie wade yo mpa twa oh na wo sister no e da adwuma. Oh, Mrs. Stanley dear. Oh, sorry, we be on one container kesi. Into osole pe no okulum. No kwa. Na bla ne so kona adwuma. Ti anwumre na cheso o ma ba. Omo nyina ba be hia. Na yesa wo no na obeye fie aduan no be bibia. Mbacha. Na gondo ontwe kura na start adwuma yiye. Wo ama wansua wadwuma. Difo asemu ye di no. Nyeze sa ojeje. Anotin. If any popo bimbrim abobia we libya kase be kase e kalip na zip the one ye kalip we dey we tali This is Sompa 93.1 FM tali no na no ase kire se o je tali ni ade a ye mfa ma no wakowie no wakofa nti tali bra na menyo ewurade Yesu Kristo beba da suomu o ya temu ya taya ya shere wallahi Allah habibi kasiye pa enti sesia se ye frebra no e bompa so obeje ne fom so atum so ametoto ayampia me bisa na we be kan wo be ka so obedi nine wo evidence bibi a kire se de wo kan ye no kura because se ne yin se de be twan se obedi achinya da achin de ne ne besi no ka se sese no wo no be wo me pa cho mintimi Mrs. Tano me on me penasem to me. Na dia ba dey say bia wotin so a ono so be ka say bia wo yakrabo ni na on ka we. E be ha ne de. Nti me pa cho me dia ba ha no say. Say ye mo adwenkyere. Me pa cho mo nyana mo frabra na maye ne. E me say champo. Mo fra champo kwa champo maye ne o. Na asem no ageminsem pa. Enyi sen abam. Eye mpo na bibia mamu a enu gina abije mu fra champo ma ye why waso wona men kasa This is Sompa 93.1 FM Mutie sofu mame premai ohini adazo obieti so far so once onena no anya bi say ba me kasa me ka kire me Mrs. Tano na wosulo ti ye nyano hello
Udi de say. On eka say. But I. Eje champo. Money adwuma o. O adwuma da se. Na. Ababa wa fefe bi aba manim ha yi. O se ye friend watch Sofia na wo yere ketua no no eye. What for Sofia ya meeting. Na odi asem bi abedan me wo Kumase a. O se me se Beth wo yere chesa asem no kura bro me so. Wo yere nua ketua mo ne nete no wawe no eye no kore. Ama nyinsa kura piem. Na Kumase one oba oda ben. Trese ya hwehwe na you na trese Kumase no abedu. Anya no Kumase a wabedu asem. Oni wan. Asem a mi busa no se. Akura ne se wo ne no ada. Nyinsa kura piem eye no kore papa. Like oni wan. Ya fra me wo hini ni me ya adwuma Sompa TV so. Assemble kre. Kraje. Ma'am. Hello. Which one way? Ya fra me so mama me ya adwuma Sompa TV so. Asemo a me busa wo no. Wo yire nua ketu atemani mo so ne no ada. Wo se wa yira no mawewe no so wa yira o so wonyira yo. Asem no me pa wo chew. Na ne champon no kura bi wom. Hello. Hello, metonka. Esi asem na akola no ye o kan o se nyinsa kura piem. Na me busa se no kura bi wom ana. Mami, no kura wom. Kura wom sasai. Wo gumeni ma se papa. Kura yira me. Champo. What ya toso? I be je monsan friend no my. Monsan friend no my. Wasi akra na gura ni mu ase papa. Hwede ya wa kire. Wo wa ya mumu ya de anti sei. Wa peke. So abodu sei o de be ha ya adwuma mu ha. Mon friend no my. Hey! Mamele. Wa peke you. Nana Champo. Hello, mommy. Me say akwala ne se woni nada. Wo se ye no kore se woni ne dai. Adan mama mra no no ana. Na ono edi ankomo na menini bi ya nti wa sole ya wogu mani mu asi. Na wani mu guase ebe ne wo makra no wo se woni nada. Wo so se woni nada na nani mu guase na ne de wo he. Mami, ti asem ne se ni sister enemy na. Ne sister no ne won na. Na. Mami, I am from so. Mami, odi asem wo de my am from so. Dabi jina wa sa champon. Wo se wo yere ne won na enti akora no na wo ne beda tika no ana. Dabi, am from so ne bai. Am from so ne bai. Nti odi meba me show we kira kwan. Abi jina wa nsam na bi so me show we kira kwan. Ada na mo ya mumu ya sa na akwala na ka mo ne ko hospital ho no a ye ka ase wo nyam no de na aka ye. Mami, sen kan ni sister ne tria enumdu ase betumi nti men kam pesi wo yi nti wo de mo betumi amomo ame. Emu wa wo se me no na me be tu anyi nsen ya na kwa be so ne ye fa ye bo awo no. O de me nyako bi mefre wo ekire why? Dabi jina so. Wo so be fra me ekire sesai. Champo. Hello, wasandi atoso. Monsan freno. Monsan freno Ghana yenso so nsem hu bia so. Adai. Mon freno mayen. Abi je freno mayen. We ya mo na ye rape. Rape pa. Ye madofti fo ba bi obi aka so a be kɔ hɔ. Mamele, wo de tete monte ho ne yenko so freno. Na wa twirache. Me ma wo twira me se nes edos. Asemu ayi ni mi da se etia etiefuo nyina ne ahwefo ewo ene dwumadie hu me de aya me se sini bi aya me se movie bi
but it is going on in homes. Ekoso pa. Me ebe no anya kukuduro. Ewo afie mu a de ebasa de omo ye ne say ye bo nkwadaa no ano. Na we said the o sika na sem na me nwanwa say otimi ede ebaisa because wo hwe said the o sitie no ne ye yanko owo sa group ni bi kwala na etimi bo yetimi bo omo ano na hye no ho sa nka de obeya ne say ne mi ko mi kurum me ko back to konongo say wonyi ntungu di a but bebre no timi for so e man kwada no ye yi omo abi je mi se mo fre champion no ma ye biegu ekoso pa abi je na se ha titru sa kwada no bia o school ana osua adwuma na enkanka se we akanfo amamre friends e mojafra kani akaba ya di moja na onim say tribe bi nso so amamre yes se je na me busa ne se o mamamle ya tribe bi amamre se ketwa no no osa ne ade nato so na we ne de ye aka mamu minim nkran so ye nkran ni o so ye dan ni obia na omo nso so de no te se de o ka se ne yire ne na ne yire o yire ne o na se ya mamre mu no ye nya ne sa kwa abonten eno de obia bete wase kakra na se efie hwa kwada afa ne ye de na ba obesua adwuma na ahye mo animonyam na yetimi kafe ni sei sa akoda nsa ni ositia na ya na de omo ye nso ne se sa akoda ne ye obi a wasoro dada ena nke ye de ne fa sa akwan ne so eno de obetimi aye bibi de akova ba akoda ono asa onimo hwe on fa be mada eni ade de wo de ne fa sa akwan ne so de awanim begu ase se de o kan eno nti na akoda no so ohun de onye no ho na wo so ono so de ba out na ekwan bi ebe fa so a nso benya ne fa ahudi no wanya eninti papa no wadi mojafra de edi kan o di nyameka ene ye friends bone fafiri efri nyame ho ena de etoso mienu nso so abedru he nso de ye ntimi nka nkira akwada ne se onkoyi ntungu e said de ode ne call hospital e basa yenso yama bone ayede aba eninti no de ebe ya ne se me den kamisusu se akora nso oba be pa adwenkyere kamisusu se onsanko ni krom kode akode wa ba ne enim ne obeye onsanko na owo wi a eye ba akopɛ ene oye eye die kyese wanu no ho owo wi a akoda no wo ho a megidi ye se obeye nipa aba na sa no ye be frɛ ne sɛn ende se ne wo omo a ho no no nkasa sa no so fama me obetu akase ngotu anyi se oyi tubu enye ye no ze sama meri de ontumi ka cheso onko back onko ni krom no onko wo yenim ni akoda no oba abeye nti enya aba fom so de enya ba ye ntoa so bio nti eni se yetimi ka che nso onko back me de so opa adwen pro dia na owo wi a so fu so obe on frɛ ibj on frɛ abrantia ne maye wa ba back wo jina ne phone no so yo ye be nya no ye nsore sa ka efi so kopim se mi won famienu bi a mi busa no nya sa meti adragu ne so ama ne tadua na adwojo idro bibiala wallahi asem eti nu boni agu ne so pa ama ne be ma no adwojo atwetentete asensa ne na gifo ma le wudi asi ma me la boss hon asema no so asema die controversial purpose so pa akwankyere akwankyere na no yadi judge yada ase asem wo ye article 26 this is Sompa 93.1 FM azantifo kan mamle no quotation ni ye 669 beba no woni modwuma we wa say pa arenti woni modwuma libya ni be kan tabu gaya nit ujimi se aponche a ade papesi wono wo say no woni modwuma tabu kaya ade papesi wo adwan papesi wo na je ayi aponche no wo say no woni kogu bola so obesa so di tabu kaya woni modwuma ni adazwa what to me akohu ababawa wo ye wo yiri nua wa ngono no
went to me and for a pobi and to tuna dream. Yanyano. Okay. A senyano. Yanko a himpo. Hello. Hello. Nana Champon. Mame. Na me say muko hospital hono. Na Dr. Kasu wanyamono. What me a boy ramanie? Mame, this na me say odi asemu. Ni ncha bibia so. Ni ameba. Na se show chira kwan de bia wo bia me fa ka every time. Na maba ni atana se ni akasa. Mpese me yere best, mpese best na wa odi ni treo. Bi me pacho di akono nko a ana eye di ebei. Ola babu na oso wonfa be ma da na bai wa no boa. No correct. Wonfa be ma da. Baby. Na oso wo yere ne wo nna no. Na ada na wo nkwa bonten. Mame, odi enti na mse me babu ni. Odi na treo. Na ada na asa wo te baabi ada wakote. Treo. Di akono nko. Me pese wo ni mi di nkomo. Sa na usuba ate ana. Bon. Mami. Wo yere usu ama wo ne wo na, bosumi se ni one wo na ye. Bosumi mi ensa. Bosumi mi ensa pe no. Da be na usu be ba no wada woroma. Na kasa kura me wira ho. Me kasa wada woroma. Ejwada. Ya obeba. Ejwada ya meba. Obeba office. Meba. Na o hin. O Kumase. Kumase nfa. Odi eya no ma send me location no. Me share meba. Producer no ne obekasa. Mate. No wosui. Mami, I promise you. Assume you me yende. Oh. Esa wo hwa mo aye ketua bi. Yo. Akola na aye mobo pa. So mo pa na choma no why? Weye, me de nipa de, se de wo kasa no kra me wira ho. Bani nsuma o. Difo. Judge, asam mom de awe ho. Nanso Abrantie David say, o did. Wa nyina dwuma yie. On say sabi eye mbojafra ana wudi. Therefore say adwen FM. Akokodiri say wo yire no na. Sexy bi apia osisim. Say Libya ne beka na atra. Say bema kotia epeja na ensu afiri mu. This is Sompa 93.1 FM. Wonso asema da wo so no wonwe. Ye fe na atra. Eno di fo asem na wo de se. O de ye wade fa se. Tie sofo ma. Ana ensu na pie na kogum. Jeje wo da wuruma. Sadi wei, ade wei na de ba no. Se ye wo abofra na. Ye be fa ne sei. Na me be se ye to din wa ha. Ade o mi hwe ne yo. Because sima ye be kan wa hwe ne be kase. Odi fo pa ne kata sei. Tie ne ye. Wone ne yira wo be ba kwa da se mienu. Ana wone ne yire ketewa. Ni nua oba ni nua emuja baako ebe wo enye ye na be ma na adwi ni so wa ma na adwa ma ne fast aka hospital wonum na ena ko so yi nyin sentugu odi fo na jaja sem na me ka kire wo no minim se amanfo be di matamanfo be ye me ba o mu nti de me kan ase ye wu abofro we be wi ase a jade wa da wuruma wo be fra abofra sei tuni di mi enko Ebeneza nyame ne ye wo ho enye ye edi ati na enye ye maame no we nwane betima kurase we nwane betima kurase boni ba ko aba no di fo ye nto aso nya boni foforo debina se moja ye ba ko enye djuma man nye ye o ma we mu including Christo mo kwa nye djuma eye ko tia ba ko no ma ana ko wura ni ba ko ma ebe ye mo 93.1 ni wo ye nwa wo nya maame nwa bo se maame nwa de kan ni problem ko timi ja wade man ye eye moja ba ko etu onko to anyi se no no se ko senda da se be ma no eye fast na adwuma bie dia no se nya na nka esu onko isu condom o satam ana won say e ko fa so ne ge akwa we die no eye taboo because wa nwunu no se wo guru na kanyi se ma
so obi onim nya se bia wo cheche bofra mu maame woda wuruma we di emi se enye yie ahoche na aba boa me wo se odi be 2 months si wo eguna baba wo adwena baba hu se bia minya kwa wuro me hu se me no woda Facebook for ni bi se di for de wo kan de no ano ah wo se me nka se mbone me asema ye kan wi ase wo yi we nsugu no wangu bie mu jaje we emasa baba be ka se nyakopo be ka so mangu bie wonim ni poma dabi ensi sakura we wa tie bushani mu se ba no be etna se ba ne trasia tie bushani mu ni sise ni nya do makwa we da bia hu sa akola no adane busu na akwa we ni papa wai mu bi enche ni papa wai sakura we be wiase ni papa wai bia no be president mami president le be president be nya we kwa be president we na wo but what mansu na ebe bushani mo maame papa wo fase wa ekuma adamfo wo bibia wo bushani bia no e di problem na eba ye hia baba wo ya e be ka cho se wo si se kunu ana ne wada nyinsan abofo e betundi sai wo tim na tiwi asokora e di be man we hunu nyansa at 1 by 4 nyinsan na ba ye mo jesu nyinsan bia ba e 1 month 2 months bia ye mo jesu ati so obanya period within 3 months na 3 months enya mae eye period mu jesu hwana ka kire oh ye mo jesu judge mo jesu en fo akwa no enkwani wo say e mo jesu na enkwani edu 5 6 7 ene e won sa akwa ho we ye mo jesu judge odawroma asema ye kan mom ye fa nkoti tememrem mom ye nyina so nka se abofra chinchina ye manimlo be man we be ma otima ko ye din tum kwa no odem babo fro we pia woni ni nwia no maami we nwia be kasa ana ohun no be chane say yo be kasa di fo asem we ne mpese me biem ye mfa course ntem me dase course me no me ntena ha sofo ba enka nchiro bi so nkotu ni nsen me ntumi massa judgment no na judgment ba no nkotu ti ndi me yetie di afrefo enso be ka 0554931931 0548931931 because mo nyinsa tugo de hello Udi baby akase free me kata free kanti ma for your family keke so for me to me ya game ayo na dama ne je we ni papa wa na je sanye apadam pa atata na ya ne de wonu our planet sa no ja baba wa ni be pa so wo be ku na ni ma so be na kaya ka de why na de mu ni samo kwa no na mo na Ghana am running with the NMO. I don't know what I say, the union. They say my book will be at the Adua, if you will not start at the and I do my so that you never done any I do. The other day, and you know, so that say, well, Jimmy Pa, bye bye. And said, I say, hello. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Udini baby, I will cast a through. The Pancho from Georgina. Meslo baby na me want me pede mo bon eating na mention he ya baby a mix no mention he ya obi esi na mo ya nye de ma anti-American no wo ma ya bani fifi ho kra na ko ne ma me ho mo wa bo wo ba no won se ni na mo so de won ke ni bu ni do ha makata Masamani. Say, Mammy, KBS, you are momentum. Emma Korana call you. Hello, Ama. As you come, I thank you, Ama Mamojuma. The mechanic, you come, a bit water. Mamma, no, come on, Jania. Oh, no, Jana, they are more become. Me, Mamma, you know, one of those money I could answer from Command Papa, HM die. Or you said them about an opinion guy, our learning the market one. Am I say, Papa no, Kituan about Papa no, is a Kituan at our Lenasi. I can't suffocate the recent case of Bosemana or quite a hospital on it. So you become now clearly your baby asking about one is out there. It will go in the get better chance whatsoever. Or Milan can use now. I dare you now go your cranny. I shall tell you, I 12 o'clock and walk on the phone. But yes, I call about companies and got a plan. And I know when I got the minister. And though the one get over money as one and say about company.
ya papa nso be benzo dia ma yem benzo na emfa wi emra ne hu do be man ko no be mra bi. Hello. Hello. Udini baby akasa free. Mbacho ya sana lenda akasa free bwa mai. Le bacho uni wangu mimi kase wenyi mu because and ya ko me nsusu sa ni wo ho ma wo. Ya akra no e ko sisi e. Mama bi ya niama wo. Na che se wen sa ya kwama okra. Ndi wo anya hwe. Hello. Hello. Udi baby akasa free. Ese mambe kinka sese bu akwa. Yo mambe kiyankwe. So for my me pa ocho. Omu okra no omu ya try to way. Awale de ne sister na kotra kaso. Okay. Thank you. Same for there. Nka en ha genesta. Ise it me e ware ya yire kitu yenya ya yire nya kitwa. Na me come on munya ejuma. Yeah, that's it. Hello. Hello. Good afternoon. Tunudin baby akasa free. Actually, family they make us free family. Yo. If I show nipa die yenyina nipa tini ya from so. Enti be ma no so agene from so etum. Enti na bibia ye kan nipa ya from so ye kan abotremu. Enti ye kan abotremu na asemfa na asem. Yeah, that's it. Hello. Hello. Free. Kasha tani Aisha. Yo Aisha yankwe. Yo, me nka bebe na ni ameka ni se mumage onu na ebisi amage onu wewu anti me ka me nko amuma no wu medase. Yo. Hello. Hello. Yeah, so for mommy. Hello. Hello. Pacho di baby akasa free. Akasa free achimoda. Waf kwaku. Me pacho mami. Tiwe. The tieni say bema no. Wanyade. Ne mum de beba enya baby. Nti mesre say nyinsa ni de mu onyinwu. Ti say de mami panimu no eka ye no. Say ye nim de abofra yi obeba obeye. Nti nyinsen yi go ni de enye nti mesre se woni wapamfo no monhwe na monkasem no na mfa somdwie emra na abayo no so se de mama kan ye no nka ye benya baabi ama no akwakotra bibi se ne kurom ho na nka okọ na ayefe na watimi anya na somdwie nti saa de asem bibre ene beba ti mesre se monhwe na momwa no na monka na bibia asomdwie mra fie kakra metimi aka no. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. Free. Patron ka sesi koso. Yankwe. Me patron ka kama nkwa. Hello. Yate onka. Patron ka kama nkwa ka meka simunjana ka fana mu. Yo. Hello. Hello. Pacho din baby akasa free. Me no de program ka certificate code. Na me ameka ne se me we yes me amesi. Me ama ofa tiri o hoti ya no. Na so ne se na me senior sister. Ene one Hello. 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 Pacho din baby akasa. Macho kasa Africa so e me dina. Yo yankwe. Papa no wan ya de kwa wan ya de.
Why had the crown, a man America, and just say, Papa no and Crania no, I want. Oh, no, na obusa we de ka fache ye na obusa se we tribe ben na o ka so Africa aso ani nti na obusa so ye nkrani ana why yes o ka hello o family ni kan kasa vitapade yo pota dada no wayaje na sisi ya sasa yajitumida odo na him papa tuna tana nini anu da masemi ana ebusia fo won kase da masemi okwambia da asam no bupe so asama ba bantan so nini no na ne papa da ma na yesa safo no ola kan ona ne ya papa da yesi wade tafa ya ma ne tin ne ba yesia kila nuko no na ne da majin na da ne sene na me no ja na ba no hopai na pa no sana wa na nti yesre won shena mo pe di anti ya da ma ne ne ya papa wo ya bije ya wa na ma kesa hello hello Pachodin baby akase free mami kasesa fantastic job the friend is then and the kakra me kan say papa no wanya de kra na oheri a wanya de na akwara no so ma ono so anya de kra if you say papa no to mu na no na uka kire mu sister and ka mu sister hu kwampa obefa so a obeda da asem no nkodu da bia even se ni ya ba kra no obe kwampa obefa so a obetime nyi se na fi ho na ho ato mu bia ho ato no di papa anya de kra ne mu akra no so ya kora boni da se se akra de so no mpesu obetu anyi se wono so ne nkwan so hia no hello udin baby akase free pastor the cassette be na yi o ba he ma ye nkwe so ma je le say I want to me ni a bedroom is now for the whole baby. That's the young mouse one will be the so I'm all as a country in all the it's the best thing I was to believe in more planet than the day. You're marketing. Hello. Hello. Hello, ya mwamu ntie mu. Yeah, hello, Sompa. Ebola. Udini baby akase free. Me kasa si akra so ni na. Yo. Na me kasa ni mo asemi. Abisi asema na ya san. Me ko ade anka me no di fo ya adwen. Ka be ya abisi ani mu entity. Nya ye mpo anka kola iba inka ma so nya be Maybe papa ne kasa hu se you be difficult the whole train into the slam mo de am consider butian am sure the mo be the abo that was yensu eda se papa ne kasa ne de amaye nyina ya boto o na nka vim pa na me be so jana si ne so no na wa ye mmere kobu ato pa ba kwa kohie nkwanhia se wanu se tam usa wachi enye yi wutie ho ba be na wo tie mu nipa o se onye bi dana ho ba na e ba wo tie mu hello udin baby akase free FM asantua free that me free agogo Ebacho, the event sale. Ebacho, go. Mammy, I'm hello. Hello, D baby, I'll cast free. Hello, I don't know. Welcome to the
Yo, I just go yanko. I did have a bit of poison for him. For cook drew out the casano. You need to hope Namu show. Meda se pa. Say, a way was full of food. Thank one man, the only Casai, and never need you too. You mean the way you, the way you do as you made a bit of moon book. Namun so there, come on, friend, you know. Then come from an instance. As I want to compare, as soon as we are a coffee. Your best friend, you know, na. Okay. You won't come by the fast because made us say, Papa. Mr. Brefabe Prawe, I want my between an hour you move. Sophie, me patro mo katakola na ni mami omi ni din ko Sophie. Say, ye ka se ye frɛ sister Bonamane asen hawo. Ye pese ansa na bra ne beba mande no. Ye de asem to sister nim. Ana how? I asemo. Ba se ne adru di say what? Na ye ne no ne ba uku ani kunu nyina trans ne hu kwan a ye de be fa so ye gi wo sister na dwenkyere. Kire say bi obeka se ye ma ne ngo ho. Ana ye ntumu a. Okay, sab you know, ni kuna na dia tumu na wie ne de. Ye bo ote an hawo. Dabi. O maame wanyini se bi ote asem se on se pani bi wo pressure ne ade enko ha no. O wanyini bo wanyini sa. Tu maame so hwe na e ka kire na en ha no. No ni problem no. Hey, asem da wa di for kwabna kan no. Asem no nyezi o. Hey, David. Ebiesi. David. Mameli. Asem. Why David? Ebisi. Ama girl ne se abusuane nyina po. Panyini no epam panyini free awade na se ema keto no kɔhye ho ema panyini no misi bi esi misi enkase menka sensi o misi no de ni senka yesa ana na nya ba wie enti asi ema keto no kɔtan wade na se ma ne sisa no kɔ anya sem keto ne sisa o enti asema ye ka no eye busua ne ye ka ho asem eka wenku de se kobia ni asem ye ka busua no yemfa two colors enka no na yemfa ofrenisi hello. Hello. Pachodin baby akase free. Amedindi Cynthia mekata si ekopon akwapem. Asamre papa na nyeni na say we are very delicate if you say abofra no so ba ma me na be ni nua ketwe be asam and the baba be yam aso no obe poison ne ma no so against abofra ya wo be woni. Inti esisi yes nothing. Yes custom he pana. Ya pana chow ne mono and dear born ma men ne ma men amane and sana ma ni the only last person. I say yes who send your baby because of the moja so obeti mi ebra ni na kasa. Obe stress obe assembly of sanity. Because we yes so obe come back when ne ne ma me ho obetimi afaka akoho a obi oni protective bia anti esese do ne ma me na mane no na ne besi no ansa na ye move to this is an ankasa very delicate. Hello. Hello. Yes, hello. Hello. Maybe I'll cast free. I'm from Marcus, touching my Marcus, Abla Marcus, touching my. Yes, madam. Oba Miss Sreo, and you dear Mummy, Sreo. A coming one day and commence and Camunia Botre na a branch and Emrans and a mob on the Yereno and in a bush of 1 man. We are sound of my way in a similar case BC between David and Bathsheba, Abra, Urea. David Ku Urea, Efa Beshibano. Akwala no mudika wona di ne siye. No we bre wan me ye ni anya careful. Be say oh, yes, bone. The abrantie ne ye no, forbidden, taboo. But the person make can say in the sight of God no, taboo. E ba nipa ni so taboo. But the mu say dia onyankopon say taboo. Ni e ba wona ba, e de ne ba besi. Number 2, sister no, na wari betima agu. Akwala no sisi aware ni gu abusa say abrantie no ba ware small girl na enti mesira mo de me say person me say abusa ne say tama girl ni issue ni ba ye no me sure so di ka bo mama ni ansa
Tinanka me expect say nke bia mo fra branch no aba. Brama kusue. Brama kusu pacho me kire madwuma. Wo me boy amane bi aba wa ba ne se wa ba ye ne ye program no. Enti kire wadwen. Why pacho baby ade me kro na mo ame. Echi atachi mafo am wo etim wo nyina wo dross ne bokofu adwosu wo tu niema wo tachi madwo ma mi prosini akosu awretanom sa abre mo hwe bra makusu onye so esenka afiri emeya wo producer entra tachi man produce ma me pacho yemfa ba konka wo ya grace de wo hello pacho din baby akasefu me kasefu tafo oh yankwa mami remo from so na nyaba na abrantian so anya no ye pa intermediate kam ne sopo ya agene se de be abusua no entem enye basa sa kura we yi se owo ne ba ka si so a anza ade awudie kase na be be abusua no ni sister no o no ni aba ne ja da mo ne ntem nyina ne abusua ne ntem nyina ya basa omo yin firi ho na akwa no pen baby yada say yada ofre no asi said ye ade saa na ye be ye no meba say no ye nim sabe ye be wo no senso ye be ne de ye obedu juada na nyame akasa enti nkantoma na ye mabaako so wasem no mu odene ti me ma mi nu ate na wo mpe ntoma ope yo papa jimane mutie ohinini adazwa onko twe duku kura him debo tie na obekwa sori Church of Pentecost yo enyo bia na obetimi ayewe na mi nhira no mo adwuma no enkoso amen tie da se wate ti kena he ya poku ya agege adamu sankenka su driver anentrance na abije beba be fund na fa baby amayi abije mpacho be fa o client no fa no fa back door na mon office na ko so yesi ni sini so no anyojo na ho na yento ayasem so ebusia say ya na ye no bia na asem bi da wo so oje wo ho onye se de e bai frɛ ya ode ne de ba wo so betimi afrɛ 0244 809-641 0244-809-641 na onso watimi de wasem a eda wo so no etimi aba jenko computer so ejadi mra Within the Isaac, McAfee, Tradem Patasia. Isaac Day. Isaac Comane. Yonko. I told me to beat. Beat now. I told you when I'm Pebakuna, Obama, Obisia. Say we are 5G. Drink, Papa. Yonko. Okay. It's about 60 women. Yeah. I get 5G and one of my number in Tiano Diama Vastonja. Then take 5G and one of your number in the piano and a menno. Which you can be the pizza. Very after cinema 5G to help you. Yes, twas I am from home. Major Joama, twas 5G. Drink, Papa. Want to beat, you know. To say what? Okay, Yonko. Your pastor now, and I'm in your 5G breaking, and on night, you can imagine what comes to that you can be. What you can be, Mr. Or that you got. Jaya Peterson, no one 5G to help you. Bema, what's within the say? Isaac Comane.
Da be na wo ye rap ya we wa say obefra ato. Che. Ache o. Nam. Oh. Fache why? Ene wanyem na rap na de pa me de waka. Wo mfie say. What 30 years. Me rapper. We a rapper. Tuwe wa shada atwra na say wo tu afru trim. Ma chengu me trim. Matias ye. Matias ye. Enti no china jina ona me fa o number no chama be mu hana akura no obe rapper mpa. Osi jai appetition no. Na eno fa jana yesa na okan. Ai. Appetition de nyu obi ade antu ka so obi anya obi antu fa nkokor. Why are there fa number no? Ya do be kan competition no me sure so betimi ayi omna samwa ato for mana sofo 5G Ati wa be o chana 5G drink papa ehye case number 2 kwa champon kwa jeman wo fumesa kumase wono na ye complainant and wono anso ye accused court all day in court pia alla wo wura jeman mami na ho te say pacho yesu adom no hoye yo me wo bible me wo quran ena me wo bodua pede ehi pacho pe bible bible nso manye amana mami eye me kwaku ajeman peda kosoro eye me kwaku ajeman me kura me nsem bible asema me beken nukre trodo kontomponim onyame boa me odai court papa ewie asembe ne ha wa bedan o mami ewie dia me da se na me chiama me tie foi na ne ahwefo mo hwe na aseme ha me ne say like mi solo mi did 12 years no ana me 10 o mami mamo ye 10 This is Sompa 93.1 FM this is me lazy o so e na 10 no na me mami ye ejuma ana ejuma no aji tino o how ni na akoda me papa so tino when say me hwede wa you see face life na ti me 12 years na me de dinechi adwen say be fa with means so be ma ska ba ya ho na ona auto sen na me 6 born ena de one ni planning no ye sen 5 born nti mumu mienu no se mo ye guys we hu nti mo ye se efie hold ya mo na mo be solve abusia ni problems yo to aso nti boas no na up make oka say me ka oka say ohinini adaswa ompebre ye nkonsideska said ye nkulari be at this time no anosi wa loka you good idea ti ye nanti ba kwa ho a ye begina kwa ho a utwema na yaba o dampa chu fialo pa kwesi nwumre ye ndidi nti mai kakra fanko teja na mo ye no bro no be so ye wo fumeso aho kochi krum kokobra ti ye sana ndure nwumre ni enyiska ya munya bi yenya bi sa ya bi 5 cities mutu cities adwuma nyina mfa ya hunyimu tie ohinini adaswa itukwa kwa bijanya This is Sompa 93.1 FM ti edure nwumre ni enya bi nti e ba fia ene obi si twa wenum obi ya obi na sa no maame no papa no o mahu de mo yi won say na omunya hu say ni sumase nti no ye ba fie sa na fried rice na menu pay na kotona me ni edi ni to game ni yesi ti me ada early age me ni hu scantem ti edidim sa na me de call SS na me call SS no won say me nyini ni bibia na be freda say obefa papa say da to we mami ti SS1 term ana me kodi nkomo che madam fu bi say
baby de me piska ano si o se sika nko ade a oni mo bi wo konongo a obeboa me ana am sisa ano sian ana am si okay utie ohinini adaso a ode me ne me ne ko ni pa no se ni pa no nti ya koye no se ya kona nka me se de be ma me nyiska ententem satan na o mfie san oh se so na mo 15 16 ti no ana ode me coin ti ya coin na nipa no me ya kono sa adwena na ehim trim se sika na me kope no enam de coin ba ya coin na me ya kono kwan so na be si me trim se o se me ma me nua bi wa abrochi na before so be kwa abrochi no me papa na hwe na bibia mu oyebema oyoba no ko promises be no ye me ma me enso okodu ye no this is Sompa 93.1 FM okoye na okoye no onfi me ma me nso ejuma asenti ya bibia akoka me papa nko anti onfi me ma me tie ne mu bechi mu no nti sa na me ye ma adwen se me koye no aduro yakoye na nipa na ka se sa anu na mpese me ye dia mento akokwa asense sa akokọ na omo ai mento ya no baako mento handkerchief na me fa me ma me ne picture mra na me wi amato incense aka ho ti okani na no kre na me papa ma me school fees 700 cedis ana edame ho anam de kotoni na this is Sompa 93.1 FM no kan instant anam diskani na ma no ba na ka picture no me ye ya me nya ti me ma me ne card ni de me sheda do me ma me eji di ya ne card ni e de count oye ya amfa se picture na me nya ni ti se no twina no so twi medio se sen yo ti amfa no anam se we na amfa me try be fufuro and I'm saying koi for pockets no dry. Hey! See, and also on my meter. This is Sompa 93.1 FM. What's our pocket no dry? I'll be full. Sometimes you know school. Yo, to us way. See, me can't see me call for pockets no dry and na or see you and also my meter on your mammy tore a oil be a kitty see and you see this. And on my meter wallet and I'll say. And Kadebi be 50 cedis. And also, yeah. Amfa. O shabirenye. Utie azeli adazwa. See, na me catch and say, me dey come ya pa banti madam fu no di menim de me koye no. Ana o here no say. So why ba kwa yemi no why me ensa na amfa. Twaso. Na nche say. What is o ma hu twaso. See. O kan na me so. Adam fufu. See, na me dem ka chance we dey ori enkofo skedru mo be ko skedru ankasa gina ho this is Sompa 93.1 FM enkwaji skedru no ansa ma menton ye manwie na menche skedru no so waji wodwaje na ntwie je akonfem a wa kire yen eja na godi wo mo so case medrofo anu odene emebunu yo ye yutu mo hwe yie yo obi se wo pedan single room self contained janan ni baby edwade ewom ejade ka ho new swame anomanje mpatase baby wo hosa mpatase okay ya no de kure safo akura no safo ahema wa hi David wode ni safo anyina agu ni metre so takwa mekuru akoko space akoko space nso o se opedan ni bi wo new swame anomanye patase takwa mekuru na akoko space me pa cho single room self contained ya ye pay se bi wo fie na ho ye kama friend 0247 932 324 0247 932 324 divorce wo dan ni bi anu bi praise ya abobosu oh me bi asoro kwanta se ata aya amatu antra sore kwanta wa ye ne na ne ben ya cospress so fast cospress na ba o
Zipe to zipe. Ah, zipe. Eska. We yesika kradia ye tofa enkrato so a. Wobetimi enya ehun ahotoso. Sanso yini ni me na media dance e kire. Yemfe ehun koforo for ade bi e ya zada. Se ehu ate asie. Ye din hu hia yen onyame ye ne nam ne nti esuro ye ho. Zipe akrabeto onya advertisement company fund da. Debi onye bi da. Concern brand obo ho ban. Enu nti se ye kanfo ni se ya ma wa na do ho agim medofo o si download app no e wo mobile phone wallet no so wo bra wo send sika na ya chew 5 cedi ana 10 cedi se wo bonus umpe we ye den na wo pe de di kan ne se wo phone no wo be dial *270# na wa press it 2 aha the edi kind no I will be register no we be dial *270# no wa press 1 now we register no obeje wa ID card say Ghana card o ene ho hihye ye nyina ma me ma wo ba ne nyema wo na fei no ano no benya wo message no na fei sika no a o send no and also what press 2 now I send this kind of bra wa dial *270# and no or do bonus account o send 1,000 cedis ikono a wa ma 100 cedis 10 cedis now they I shall have final no betimi they talk credit I will calls unya ne ba bia abono nu bank ya ponsem bia ani ho me pacho enye ko wa ha ma me ha enye ko bia ani ho me pacho na ye me menda ya ma adwuma bia ani ho eye zipe eye fast and a convenience so baby a wo bia utimi yeska e ma wo ho e ba ba papa zipe de ye se giedi na ye no krenko kanisa eye dudada kanisa edu papa ya so ahya betimi age atumu ene kanisa eye tete aduro ya ye di nunsin nu tan ko hini ne hamban enubran ene nhoma ya kaboma no aye den ye nom de akoya de nyina magana faji ya tumu enu nti yensesa ya tena bia ene yensesa ye bibia se yesisi ya de pa braye mu haw ya na obunsa emeye ebe ni tum waya se kaut se de kotohye waya se me pacho infections ne haw se candida chlamydia syphilis gonorrhea trichomoniasis ni nyina kanisa ehwe isa ha wi ho na ma be ma tadua ma ye mmere na ye fomfom no ade hyemu na yi we ene bedu kagine mu prostate enlargement o blood circulation ni ya na obi ka ai emoja edi mi mu afrisane emoja ndi bedu mu afrisane na emoja papa de sanso obi wa emoja edi mu afrisane mu ya de se twom pachono kanisa na moja papa ni mu afrisane na ananse anchew amwantutu na mpem ankofa stroke nso ambrel ubenya bi otachiman kenten taxi rank ye ne baseline pharmacy ene boso sada na kuma so benya bi Colinac Misty Heba Danny Heba Freddie Mez PFA Heba Enkran Okashi Drug Lane na Nabuachi Heba Kubedia Heba Richco Heba Mankasim Jeff Heba Cape Coast Pene Heba was a bibliofie takwa Sunwai Cap Heba and a fe baseline shops ahodo no enyina Frey 02478 874 36 0209 0202 990 943 nani ye Tabitakum hospital kasi e brother nyina ye yidi esi o se prostrate ene diabetes ye screening ne kwa ye nyo teku ye nyo sempo ye nyo dama ye de show ene obekọ ba bi na ebe sa vitals na ise nhwemu ne de amasika pudo pan ye je wo ye yidi ato a de chewo eno ne ye bo ama o kidney no how ba so anya kidney stones say ye say ade bi aba nsra ade abeta ho fatty liver no ne ade nyina da tabitakum be ye fira boawo e ma otadua mu ohhehye wo sisi mu e ka adwe e chima koto fanti say ki alodu bidu e fro popo ya de bi e da so a ya modin na koye konankoro no tabitakum so full alignment ne ani de anu hwebe ma ho heba treatment ne massage papa bi ne ayo moja muhwehwemu enso ede amawo enkrai madina any Firestone footbridge no ene boso 0260 196219 and 0202
347-647. Universal Natural Clinic. Entini. Enompem. Jenny Ajaba so body home me gu yametri so. Yedi first ayate humemu. Say yade bi da kwabrane wo so. Say udompemu kawo. Udompemu jo etutu enso tutoi nkotoje kekabom woje ho anye a eye Universal Natural Clinic. Yade bia akoye nompem ni ntinimu yade akoye krankra wakwa enkro no. Wogefo no ni ba bia eye Universal Natural Clinic. Oni peduanu mu ya wo ya ayam kro gigi wo typhoid nti wasole udua so ni nyina ye hwe yi wo ha oni atu stroke no amma wo me pa chew ye wo atonsu S line ye ben bon suom 0556 Dr. Wonumode 244-102 and 0200-158-272. Traders Farm Enterprise for the trader Cheko Pada Babusiati. Enyasam geto. Ade bie no anim gu ase. Se wakọ baabi. Na afade wo. Na wakọ sere se me paacho metimi anya baabi akọja me nan. Na yama wo baabi. Wo wie ya na nipa wo nyina obi edwane. E wom se janan de obi enu ani de ehia. Na so eno bi si hanwumle no. Wo pia wani ewu. Wa jana abon to. Enye eno anwumre ebi ba ha hey me wa me office ofroso edimirika edwane onsu kantan kranka edwane wa hini ni unhu de ekoso na mse de na ekoso mse pie bra hey yedu kwado do mu a obi edwane adai hwan na hye ho kobrane wa pera mbegina valanda mi ye twani pakora watimi abesei department sa hesa brante bi na krocha oba na mse krache bra now when was me wash nam say a day ana aye adwuma was there bi na wo ha me say was me twam nam say na wo twam na wo be de ante say be gu ya so na ni panyina adwane afiri the office bra num traders chako pada ate na aye mo pon toto happen why na so say madam me yes sorry am say fire me kan ko abusia say ni mu gu ase enye emanipa wo bu a wo ho nyina akọ so akọ ba bia akọja ona na wie ho kan wani muguase sa wonum traders wo tie ka sai wo yam bon a wonim fa bi gu nsuo no me se wo beja wo nan ahunu se janan so cents epinim enuti na tumi tu halitosis obi a wonum bon wonum kankan wo siase ade a ye de aye sa bidie powder we no edi kankan any person efiri pedie no me pa cho wanu madura broso wafa overdose febigu nsuo no wanu senya hangover febigu nsuo no yes obra bo ne madwuma yie febigu nsuo wanu matwintwamo na ase adi 4 wanu madi 75 febigu nsuo nanom uyemu bubom wafrai kutu na ntumenta eno so etane ba eti sin eno so nya na se VIP etibiti otrade kra eno so nye abusia ye nipa ye yare tie kanfo adupa ma usa enyu wachinyi na ba akotena VIP mu akwakotan na ode kwa akohye obi so na wa awuraba no hatan me pa chew eye traders charcoal powder bidi aduro na ye yellow and black awuraba ade na efes wa akosra wo boyfriend ana ukum oti baby adani self contained adwaye ni hyem na wagya wo nan adware na yanti cent bia efe kwa be ma no dog keke na be ma no kwado we dey say baby wa fefe na fon me kwa akodwale abo upie ya na be ma na muna o nyina se e wa bon wa fe wa pia kwatra bon e ma edisfili be ma no makono kra teko me pa cho traders wo ba jibi sho ba gim wo be kono anu ade bia se bia gunsuo ma no na as adane bibia wo yem na social de wanu senya hangover de ache sabi gunsuo na no yefun bubo mu aje ho anye no sabi gunsuo na no na aju safe from me pa cho o mamu ba bia etonro kuma se hai wo benya bi e wo Dan Herba Freddie Mens Apidank Colinac Misty Herba ni baby etonro nyina 0243-943-413 abe mami okunini
abe unimde ye maame abe oba kokodru fo ba ya santo a waye de obema ntumi anye o ye say ye mfa enupa monwura honhom ne honam nsanyare wa maame abe woni sesofo ye no ene wa me ye hunu say second said wo koye busua say na haban tumi sa holy heart eba na ye bokolebu ho ne ye de ensa kyerɛkyerɛ o kwabra frempom bo aten cardio ho ne ba kɔ wiewo maame abe yi sa wo ha we fra ba tan so ene enkotre tv so nkosese skasa me benya holy heart o maame abe wo de aduro etu ase fa brodo mo ba ne gu ye mo a wo se wo mfa se kankan wo obeyi wo chunti untumi enhye trasese ama otadu atwe akoshem atwe ne hu nkronyin so kyɛn hadwe papa bomode aso abe ono so obeyi a wonfa se kanka wo me pacho bebre syphilis ane oba niema bi efifiri enso edigu amu ase enu mu a eno so emwa kora ya taza se de asem ame ye adwuma me TV so a me TV so a wo frefre me ensa adwuma no me pacho some menstrual disorder pa but I am how pacho abe be yini na afiri ho e de amount na de afani se odi kan bo wura hu bompa ye goriat bi afa hama odi wachi a so ma ya sa no emma so no maami abe be krim na so de na chichire de na boduam afi ajwa ya sa tano so patrapa new site e be patrapa nkwanta no me pacho me dofo ma ya de nkun o mama nkama sem ne ya de o pacho tutu amerikai na ko 0243 345-392 and 0206-460-208. Nene yen Nkomo. Ambuzu Heba Clinic. Odonso. Any V cream. Oh. Papa Amuzu. Doctor. Panis doctor. No any obia. Ghana ha. Ufra sedia bibidro. Eye me matedu ya ho adwuma. Enye wa wo de achiachia otreno wa wo de akoa se edra ai de bebo nam wa wo de atwea kohyemu wa wo de entin ne nye wa wo de na ye fomfom o mane ye kese nyina obeboa wo na ye bachi ma ba medru ahoma achia wo bosa shos no anya hwen eno na ne ye fra wo se wo ye ba ma mu na ba ma de wo bosa shos ahoma achia da flat no ba de da flat wo so mfa so pa no ene de wo he na papa muzu yes adwuma nyina awie ye no se da bi ema obehu oba fefefe na be ma pam no na sabe ekunu akofo oba bi ana mo mapo ala benkanto na wo bo ne ho ka ubusa wo se na kurem se no ne agan no na chese se mema no de wonu aduane no ate se mampani kufo yire Teresa na wo ho fete se na am okọ na se nchi wa kosua kumanya enchia etimi hodu say holding Babylon now the ye say ya entra ene hele I just say a holding atra hold atra di for Sompa Nkomo holding atra ayo donso This is Sompa 3.1 FM. Me pa chao. Said ye nimu no ba ya na mu no nyame amaye se e wo sen. Na esen no na se be ma ne wo be di ahyiamu na owura ho a na asom. Ne kwasem. Enu nti na se bi se wo tika ma na dwonso de wo a. Na wo pesa wo be dwonso ade na ye na oba wo ka wo totwo no. Na chese ahodu Johnson e ma no sa no bia naturally no se be ma no beda no di wuramu a ese ehodu no now the end I say it Johnson be ba yo eti me pa chawo papa muzu se sa wo hawi no oyi na ma wa 3.1 FM na sumdwa aba ama marriage counselors ye ho atoyen fa bi gu kokom nanom ye nso shede de fa bi gum nanom tin fa bi gum nanom na vi cream no anopa wo de bi bore asawa na wo de akwa ha enumre wo bedware a no wayi wa hurumu fefefe a wa yo besi mawie wo ko ani be ka wo ho wo betena fie obi abeka se wa ye na duro enso na nya duro sanse wasiesie wo ho wo ba ba bie ni wa oba sebe ono da enkoyie na ni beje wo ho da okasa ho rof no banka sanso ma wo mudiem se wo ba sima no kra esote Dr. Amuzu se ba bi a wo bi obe delivery no ama oye door to door abrochire for start ye aduane droso ene me den so okona simre kani ice cream ni nti bebre to soso me pa chaw
mununu bi na mukunu mba Ghana ema no ewo Ghana no ebia na wabrochiri iti yesrem mun krabi na mononom na mo fa bi mfifam na mo ntra mo ho Ghana ho na mo kora mo hadwen me pacho Dr. Sefre 0247 776 743 0247 776 743 baby wo bia Dr. Amuzu odon so any V cream yi ye de bin so ebebro na de e ma ne ye de se oba esam watenka eye kama no de o de be fra ewo anase milk oba no be no bi be ma na no bi ne dro anwumre sa na mo de taso de a ene na ene taso de e taso a judge say cream semu Allah walai na boss when in green black no kona ka white say ya judge say cream no ye vagina cream anti na V cream tu na be chirim po kwabena wo gidin boni o me pacho 21st clinic this is Sompa 93.1 FM yes ya na mo adi kan de nananom ni tieti na de mu to de digina chire ponso Dr. Blessed Foster wono na ma ye hunu se yade bi we friend siatika enti a efru sisi achi twibesi unantini na twetwi woni padua ma eba ma amefo a wo madu mpani fie so a na ma ame no ani che nyina sa siatika doctor ka obi ebi wa chimo dan kame ma ame enwu kame ma ame kebi a wote ase sanse me ma ame na siatika ha no so na doctor ni hospital na bi ni woda enti mesramo maami bia usisi achi upa achi be ma ukotojo nka se mu twetwon sase ateka no mommodin na monkodan 21st clinic kumasi hai ye wehwa overseas ye ben Alpha Red wo mai mu die atwa peteme pa chaw ebi wo Techiman GN Bank dan danim sada ene ho ne butuo na Wokusunwai Road freye ne 0540311311 ebusua hwese de mayire me ho pa gibra me LPMs kama mawo baby enya da age nya ma usa o pacho ye de gibre mu ne anim ye adwuma mu ni wa ye ni wo ntemu ho hia ye foja ton de ni nyina bra e wo Sompa Nkomo isu ewiase age atum wo ma na age atum na ye mo ho dawuro ma de hia mo wo bran hafo ya mo wo yeji ma he eye pemampem ya kabrese na wo de hie na meka sen na nanom ya mo ya buna puoye ahemfu bedwa wo no ye chairman na me chia wo de hie sada abase ma hene brimpo krutachi ene kentampo na fa nyina ma nyina me chia ho awiei mu nyina Sompa Nkransa 90.7 ye bebi atomu no mufuma dwa tonde ni nyina mra na ye mo hu dawuro emamo buna puoye bono ahafo ene ne mpatamu shop akese ante magenom kwasi jadwomo nom chekese nom munyina da ene banks eye bosuma kotre prosper fobu nom teachers eye manager Ahmed nom munyina da muni emedidwa Sompa Safari mo beba sanse Safari nso efribono Ghana Nut Company Limited Mr. Obed munyina mo beba Joy Cam munyina mo mra ye mom ne man ho dawuro ma ne Ghana wiase babia da yentemonka na ye mo dawuro no mamo na enema no so enkoso matade ye hyemi efra sokore mampon Veronica Fashions ye bayi ne pamo ye FSM so ligina wa tum se mi gina mankasa enra obi se makoye metro na mse da bi o metro na chira o se na nse de asa metro na bar so na mse Adam mi kuno sem no nam o so kasa bi no nam e dia sama ko woni mi na nam sa 3.1 FM ke sa sama na san okay akonta o de bibi eni o kasa papa e dia wa kire e dia wa chan ni zip wada na beti o fedodo me pa chao asokore mampon Gundis Park wa ba bia yekateche wa yie no e ho na verowo 0244 93.1 FM 372 na wapama mawo Mama si so shekla Kotoko junction yeah mama si me pacho matade tuntum ne na pam ofia da nam de kwa yes e style pa so kai style ba ko na pam ba ko nsa adankwa so na ba ko so ye shirt nsa lazy bi wona bono a wo yiji mi pretty se no na wo share ya ablanti bi ko be ya mapa na so mo no ka wo me ni gina wo be friend say sampa che wo me pacho bebre manimu ya atoso ya na na ma sapon
se waji ata tumi me pa cho eye me bucket we bi ata o my gam hair abronsan ya ne Sompa opposite ne soro sister mage obaka kraka bi hotele ne ba no no enti frata 0256 692-685 baby a wo bia oye mobile services or dan kra me ba me de ne beba obeba na wa be we me ndam ye me dancing kran no face manim ketua bi ama me na chese me de atena badwam oda in court medafo ye me ba now say wadanfo ne say two for say like moba ko ba bi foforo malam krono comfort krono so betu isikaduro enso ama ti o ka say se ma try na sanfa bosume me ko ne prensa sa to aso me sa ko say we dey me penu sikaduro open sikaduro ye fesi wa wasem we ye nwie ne why say how e pese ye nya bre o tsena ye me first case na me pese ma Mary ye nwie asem no de moma ye ntu ye yuyu to no fo e wo mpre ho na ye hame me hebre no a me pese me ma wo bre na ye wuram to china wo ye me first case and ebe hawo osimu jira kra na ye me fi na me be ye oti akonwa mu oba tuntumi o mpe no pokuya wa tu pokuya sale na da ho echa 360 na me hot kamede ne be ma anasika no bai anama kaze bai na kamde ne ma na ama wi ha ma die enyi wono na ba kodi ohia no ba be yi rare ma Mary mum yentu ye mabunifo na ye mfa frefo ka ayin ne me da se ye di kan enkoda no ebegu fie saa any school mu a peer pressure efre bibi said the tipenso enhyeso eno ne peer pressure no wo mu di nkomo efie nkomo chese nkomo a wo mu die na no den na school mu enche kura nkola bi form 1 to 3 say ye den no mtimi gange up omuko sikaduro foi wo malamfo eyi bi ho no na omuko ye de ya ye koje ya hoodin ro nze school for nze basa we kase we ka ho we be ombe yi obi ama ye be yi obi ama nti nkola be 10 duro dia ide ahoodin ro na ese na mo be kuntokwa na se ahoodin ro no mo de ye de ampa nso ye check ye ne ya tetetete wo mo abati ya tetetete wo mo nsa ho ode koje ahode nro enti enkola no PS no omutimi ye bibia bi so enti wo ye young boy anase school ni akola wasi so a hwe enamfo eyie enkomo a omudie no hwe yesi aduane a wo maami buchi aso no ensi so ni yeni o enti monhwe ni ye pa peer pressure no wo nsa wadi omochi na eniema basa we nso kra de oni ni nua na kan yeti ye de ebo mu ekosresra de na metira de wa Abuja papa bi e wo ho sa abrem se sa abre de wawu otimi eye ofa ne ba ne na ne ba wo ye school mo fa kola ni di nanim no aye anifre ni by force na omo aba eyi edwom abronsan ya se ha na omo wo ho timi twam am se papa yi okọ ni krom nso so de a onye nifre ni but otimi ya emane ye kama ti se nkola ya ebe nanse ye nche kura kola bi me kwa na obi apremiam hye me and it is going on me yam se me pa de ya mama ekom de me kobo ball wo pankro no na me ni scam de be faka ekom de me ma miskan ntoato abebe na me gin me ka se onfa ma me number ma me ne ma me number no me call fie me friend number free me friend na wo betimi aye omani ate ni nyina free sa PS no mo sa kire omo aniti aye dey ewo mu eninti mo be abata me sram ye ne ye ma no wo a yenhwe omo yo na yenhwe ba bia omo ko weekends yenhwe ba bia omo ko ne de omo fa okoba emfa ne trasa esanse eniema ekoso pa ewo nkwala no abrabom wan hwe ni yi a wani beba ahunso na de akwala na duro no e de asem ebebre abusua no ebi na si ewo enkran no
nkwadaa mienu omutimi de blog kɔbɔ ɔmo yɔnko akwala atiri mu a sɛ yɛ de kɔ akɔgye sika kasoa no sɛ kosi sɛ cross sɛ kosi sɛ ɔmo yɛ nkwala under age mpanimfoɔ koraa yɛ hu de kosi na nkwala we no mu eniti yɛsrɛ pa nkwala na mo ne nam ɛsrɛsrɛ ntimi nsa nkwala no menta mo ɔmo sika pocket no dry sika duro baabi a eduro ho ɛkyɛ sɛ ɛkɔ levels enti yɛsrɛ baatan ne sɛ deɛ wo ba kɔ a ɔba fie anadwo kyɛ sɛ ɛsɛ yɛhwɛ yɛ ma yɛ nidi wɔ akyi wobɛyɛ memfa ho at the end of the day no wakɔfa asɛm ɛde abrɛw na wakɔ akɔfa ho ɛni nti yɛsrɛ monhwɛ yɛ monitor nkwalaa no akyerɛkyerɛfoɔ nso yɛ monitor nkwalaa no break 30 minutes no nkwalaa yɛtumi de kɔ malam ɛkɔtete yɛ ho sɛ yɛkɔgye ahoɔden no nti yɛhwɛ ne yie paa ɛmɔ nkwalaa no ho ban na yɛmfa mmɔ ɔman no nso ɛho ɛban judge ne kwasɛm nkwalaa de wobɛtu mu fo biaa nanso ahokyerɛ ya judge ahokyerɛ ne ma ɔbaabasia sɛbi mpɛdeɛ sɛ ɔnam koraa na nipa mu no ahokyerɛ na natade sɛbi pɔmpɛn bi sɔkoro nya bi na judge wadaworo ma ɔn sɛ sika wɔ efi a nkura nsu so ɔbɛka saa de na hwɛ wohwɛ baabi a abranteɛ ɛkana sɛ wonya fa nsideɛ nanso saa tam wafiri 2 years na ni ba no so a besi 8 years 10 years no kakra wo fie na ne maame adwuma nsɛyɛ no na akura na ni mmiri sɛ wɔkɔ akɔsɛ sika so on dem che no na adwuma ne sɛyɛ na ne makɔ fam no ɛma building na kɔ gu papa no so no ɛnu ne ma saa ne we ba yɛ because ankura di nkɔbɔ 10 years 11 years 12 years na sabi previous yɛ ne masasere ɛnu ne me ne kɔ wie sei eti yɛ bɔ mpa yɛ sɛ nyankopɔn woni monyamfo yesu sɛ na dawro ma yeni yini bie no ɔma yɛ bi ɔma yesu ne yɛ deɛ because I say yɛ ma ne kwa ne kwa bonten enkura bɔkɔ no nyina ne yɛ fie sikanim sikani ba bie no wɔn ma sɛ bɔbɔkɔ no a ɔbɛne na ficha na dwo sikani ba ketwa a oko school ɔba yɛ dika na akɔfa no wɔte kɔ ne hyimu ne dam ne computer bia kama judge wadawro ma wɔkɔ no eti yɛsɛ ɛno deɛ ɛyɛ sanatiɛ but ɛyɛ hiafo yɛ ma no na de biaa eti wɔdeɛ onyankopɔn na ɛma ne nsa so ma yɛn na wɔma yɛ ma no nyinaa dwene foforɔ wɔ no na awurade ne din mu anyɛ sɛ yɛma no ɛsɛe hwɛ ɛno anadwo mepake meka mete hwerɛma hwew na mdeɛ bɛma kɔbla no mɛtum battery sɛ mde ɔmabɛwiam ntimi nim mede me battery kɔsii dɛm mede kɔsii dɛm mu adeɛ tii a na enkura mienu de branta akosi ma mbi so abu ne pro akɔgye ne laptop ne phone ne etesi ɛwɔ mantem ho me mantem wa asem ɔmo hwɛ yɛ bi wura mu a no mu yɛ sade no we nyina yɛ sabio yɛ ma yɛntimi hwɛ wɔ mo bi won mo te school mu a ne yonko didi ne kom de no ahokyire ne amane yɛ hunu nti no ɛbɛma nkɔra akɔgye skaduro na wokɔyi obani wo school wonya kakra tumbotom edwan wodi bi wo hye ne nkunan wo bompa ya ma no na se okodu school mu a na nim na obiade because book kakakura no e ma akwatim ko wia akowia de ye besere wurade ohun ye mobo no nkan ye ma na dwene enna komanto ne nsem na ompagya mofa ne mayen na dache yesu tuma boni din yie akasa wurade ne ye boafo judge me dase ye dase papa utu ase kan dwai fo nyina awie nso ye chia mo titru ne bra Clement ene mo amobɔ adwuma yi enyina asempa na difo eka no ya na emu oya enkoda ne bi ho kyiri wonum nanso akwamdo wantumi mfansa mienu nyina nidi yesre se abatan no omomo mani nko ye ma ho na awurade hu ye mobɔ ne nsa no adwuma no so entimi enye yie na se ya na ye bɛkɔ ne de a ano bɛ den 0551 931 931 0548 931 925 bɛ 5 bie na ye nso de na agudie mu fo no so emna metoatoa so emfa emayen 0519319310548931 abrochefo anti Rebecca wo Cambridge Unimike ene mo amudi ya chinya na masapon anti Josephine and Cancer Lexus munyina da ya chiamo hello mama pacho dini baby akase free pacho me be omi de everything kase free tafu normal Eric peja ne kakra na ma me nto nka yenkwe pacho I'm say Diana
I can. The first in my farm, but you ever heard say my farm be see I win here. I don't know because our phone mom every more funny me at Muzui. First in my farm, in the year almost every more farm, money. About 10. Hello. Maybe don't food in baby. I can say free. But you tell me, I'm going to say free. I just my uncle. But so, dear, how many the blind kind is here? I said, I want you to, hey, yo, me, I'm a tear them while you see. My plan is here. Boka ko jiska duruba na mu program na me we nti ina so ma so for kan me pa topic ne number na me gina so why gina so na me pick on na ma na me nuni nkomo na de kura ejeje wono yen wese betimi aboa wa why gina so di what me ba fe nkwaji sika duro bia na me producer be frɛ uzu ntimi ntwa no ayi a so afi na abobo nso bre afu aboji sa na se do abegyira hadwe bobo na ma ne ntema no gina so no pick why gina so ne bia na unti na nyame me ye show yi me ayenyo apeke yo producer be from why pacho radin kan what koji sika duro na be ni pakasi bebe hello so mami pe me share do me che me je usu me do fudi ba bia ka se free me ka se free wa sada ma e bia me tie mo ba pemo ko mi san kamo ene dia unsa kan me da mo se ka mu program we die ma ada me bet na tibia me ba mo ye dase ada me bet na tibia ya sant media ada me bet na tibia sense ko me ba na me wa sem to stata ba ko na je se mo nti ya kana me ye dase ba ye me program ya mo yi so na re ada pre de sa ti wi ba ti dri no e ya ho mutam ye no telefone afa ho chiri and you say adi ni dey na ma enen kula na aba no eni bre o ko mo o ko ta yen don so futu mo fo mo fa ba no ka mo fa ka ko mo fa ni se ka to ba ka to na ba sai ko di ko du asa ka papa no ko fa di ko mo chere me ta me ya ye pe pepe fa na bi na ni wi o abi bi ta se ya fi abi bi we that is the genius that is no easy ema akora nta akoko comment na na ba ka so the spaghetti etima yen na fa then na nkora ni nkora bo mo ni akutu pa idamati na wi bi ametia pa ma o metia bi na sompa o bi aduma da mo emotional man sompa pa yan so da ase hello mama sofo baby akase free Pato mi de sikanti enipa esuru nyame I just sikanti ma me na wa de abranti ti wa wo knya me si so ya ni na na mo abra okuku afia mo de mo nkwala na pesika entampi me kwa ba na wo mo nkwala yo mpa so mo yi awurade saka nkwala yi man yo ane padi a yedo yen ka ko ko yen me da se me de manuasi enso me da se enfa ba ko eri fancy hello udi baby akase free hello pacho udi ni baby akase free ya sabe kwa msa from kase free tanos me pacho me trado secondary school na problem ni be if to secondary school because it is school for no a phone competition no mo phone ya ikura ya phone ya ikura ya na phone so mo peke to a mo pe iPhone e tu do sende na we kura iPhone we that for the super so credit e china no asisa no e ke ya de e ko school students so better no when you start for phone and the only year by na say ubura tani meni nti me stressa wo fo mo mani nkomo ma no pa akobe free school aba near the phone aba unim say ba no nya adwuma enya wo so na to ta phone ma no nya pe
It's me sure ma'am. Who educated parents from women from who secondary school because never air force war on that in Tipua. The minimum year. Yeah, that's it. Your friend was CM for friendly BM. Yeah, sorry. Stage watch him and stand a chim da funeral committee for brand name. And ne of our kwakusu. And a fame of our for Pokunum. A chiamo quanshon Kosokra. Nana broke a jumping. Okotia near Ericus. Munamo Achimoda. A chiamo quanshon Koso. Aha. And a brother me a quine or bra. Yes, sorry. I'm a good deal Fonso. Ediju Medidio. I bet was watching me bay or beba. Near Wurem. Na so ya koda said obi friends and ko be kwa jibi eso ye nua asem ti atwe na sign no ye no onu so bedi nkomo na ye de onu so aba ye frem ohini ni amakrancha da zo of mami premier ni asante maji me atomu mami de foforo ba pa misa me ba maje wa o Kumasi magazine sister Santoa echiamo eni na ye masakuba ayechiana pa ene obibia okode aje waso nyame adom naso enti yeah akosi aje asend de wa nkete wai go fanti o da branti eso achia o nti oro so wachia me dofo yes sorry ama agudie mufa aba yenhia china Sompa Nkomo eye bola oda in court wujam mami ni konkonsa kakra bia na o wife abibie fridge no mu